با نام یاد خدای مهربان سلام. امیدوار هستم همگی خوب و خوشحال و بردم و سالم هستید. نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. محمد اقبال لاهوری میگوید که ناتوانی زندگی را رهزن است. ناتوانی زندگی را رهزن است، بطنش از خوف و خطر آبستن است. واقعا ما در یک عصر زندگی میکنیم که دیگر ناتوانی بیچاره‌نالی پذیرفته نیست. البته این در هر عصر پذیرفته نبود. برای هیچ کشور، هیچ ملت، هیچ سرزمین اگر بقای خود را میخواستند، اگر قدرتمند شدن را میخواستند، ناتوانی پذیرفته نبود. ولی امروز میبینیم که حادثات در جهان معاصر بسیار به سرعت رخ میدهند و چه کشورهای امروز قدرتمند هستند، از خود و از سرزمینشون میتوانند دفاع کنند. البته همان کشورهای هستند که بیشتر به تکنیک و تکنولوژی های معاصر دسترسی دارند. دیگر جهان امروز ثابت کرد که با قصه و داستان و روایت ها نمی شود یک کشور را یا سرزمین را دفاع کرد. چرا؟ چون ادبیات و فرهنگ و تاریخ و شعر خوب است برای بیداری، برای هویت، برای آگاهی، ولی اولویت را امروز تکنیک و تکنولوژی اجرا میکند. اگر کشوری که به این دسترسی نداشته باشد و جامعهش تفکر تکنولوژی نداشته باشد، خیلی زود شکست میخورد. شما ببینید، من در این برنامه چند کتابچه‌ای رو آوردم که این کتابچه ها از کشتی های زیر آبی تا فضای کیهانی رو در بر میگیرد و صدها نمود تکنولوژی های معاصر در اینجا گردآوری شده است و درباره هر کدام آنها معلومات نامه پخش شده است. و ببینید حتی این گونه کتاب هایی که درباره تانک و سامالیات ها قصه میکنند و درباره آنها می نویسند که چی برتری ها دارند. این کتابچه ها البته تنها برای کودکانی هست که تا مکتبی هستند، یعنی اونها حالا حتی مکتب خوان نیستند. و ببینید چه شکل و طرح‌های زیبا دارن و در کودک چه شوقی تکنیک و تکنولوژی یا تفکر تکنولوژی رو بیدار میکند. و باز برای کمتر سینوی بالاتر اون کشورهای پیشرفته این گونه دانشنامه رو تهیه کردن که در این گونه دانشنامه ها صدها و حتی هزارها معلومات های جالبی زمینی و کیهانی درباره تکنیک و تکنولوژی موجود است، حتی درباره قطعه های گوناگون عالم. و من تنها 4 نمونه از این کتابچه ها رو آوردم. این گونه کتاب و کتابچه ها به هزارها نسخه میرسد که همه ساله و حتی هر ماه چاپ، نشر و واردی باغچه بچگانان، دانشگاه و مکتب و کالج ها و فضای اون کشورهای قدرتمند پهن می شود. دیگر امروز کشور قدرتمند است، کشور پیشرفته است که راکتش از راکت یک کشور دیگر با سرعت تر است، طیاره‌اش از طیاره یک کشور دیگر با سرعت تر است، یا قطارش از قطار یک کشور دیگر با سرعت است، یا دسترسی به این گونه تکنولوژی ها دارد، یا خودش استحصال میکند یا استفاده بری آن را میداند. خوب میشه که ما در جامعه امان بیشتر با جای رقص و سرود و بازی، حرفهای نالازم و افتخارهای پوچ، بیشتر جامعه را به این گونه علمهای پایه، علمهای بنیادی و علمهای دقیق جلب کنیم تا در ذهن جوانان ما، در ذهن مکتب خوانان ما تفکر تکنولوژی به وجود بیاد که در آینده اینها اختراعکارای بزرگ شدن فعلا از این گونه تکنولوژی استفاده کرده بتوانند تا برای حمایت سرزمین، حمایت کشور و حمایت منافع ملی از آن کار بگیرن. بار دیگر میگویم که در وقتی که ما با شعر و داستان و قصه و روایت افسانه احساس مردم را بیدار میکنیم و آنها را احساسی میکنیم، شاید در زلهای کلان آنها را حتی به گریه کردن وادار میکنیم به این شعرهای بالا بلند یا شعارهای احساسی همون، ولی باید محک اساسی ما، همون فوندامنت، پایه اساسی تفکر تکنولوژی باشد یا دسترسی به این گونه تکنولوژی معاصر باشد تا بتوانیم امروز و آینده از کشور و وطن خود دفاع کرده باشیم و آن داستان و شعرها و قصه و روایت های را بخوانیم که ذهن جوانان ما را به سمت خودشناسی و تفکر انتقادی یا تفکر تکنولوژی پیش برند، نه اینکه یک لحظه احساسی شوند از یک شعر و از یک داستان و به همین تمام. اگر قرار است که امروز جهان را با شعر و ادبیات و تاریخ طلایی فتح میکرد
фаҳт карда мешуд, пас бешак мо дар авлавияти ҷаҳон қарор доштем. Вале мебинем ки имрӯз ин гуна нест ва палаи тарозу ё самти пешрафт ё қудрат ба тарафи он кишварҳое равона шудааст ки ин гуна технологияро дар дастрас доранд ва заминаҳоро фароҳам меоранд барои ҷавононашон, барои ҷомеаашон, барои марказҳои омӯзишиашон ки ҳарчи бештар бо суръаттар ин гуна техникаву технологияҳоро ихтироъ кунанд ва вориди ҷомеа кунанд. Албатта мо гуфтани нестем дар ин ҷо ки шеъру адабиёту таъриху фарҳанг чизи бад аст. На, инҳо хуб ҳастанд, ҳуввияти моро бедор мекунанд, афкори моро бедор мекунанд, моро бо гузаштаи худ шинос мекунанд ва кӣ будани моро дар ҷомеа нишон медиҳанд ва моро худамонро ба худамон шинос мекунанд. Вале инҳо авлавият нестанд. Авлавият, бори дигар мегӯям, ана ҳамун техникаву технологияи муосир аст ки имрӯз дар дасти ҳар кишваре ки ҳаст он қудратманд аст, ҳарфи аввала мезанад ва кишварҳои дигарро зери итоати худ медарорад. Аз ин хотир ҳарчи бештар дар ҳамун шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҷои таблиғи ҳар гуна маводҳои нолозиму доруворию намедонам ким чизҳое ки умуман барои ҷомеа зарур нест ва шабакаҳои мо бештар аз онҳо таблиғ мекунанд, хуб мешуд як каме ба ин самт биёем ва тафаккури технологиро дар ҷомеа бедор кунем. Ба ҷои ана ҳамун роликҳои пассифат, андешҳои пассифат, хуб мешуд ки мо як фазоеро ба вуҷуд биёрем ки дар он ҷо дар бораи нанотехнология, дар бораи кибертехнологияҳо, дар бораи технологияҳои муосир гуфтугӯҳо сурат бигирад, андешаҳо сурат бигирад ва ин гуна китобу китобчаҳо, андешаҳо зиёдтар таблиғ шавад то ҷавонони мо аз он чӣ ки дар ҷаҳони муосир дар бахши техникаву технология мегузарад огоҳӣ пайдо кунанд. Агар дар шароити имрӯз истеҳсол карда наметавонанд, ихтироъ карда наметавонанд, ҳадди ақал бидонанд ки кадом кишваре бо чӣ технология муҷаҳҳаз аст, онро чӣ гуна кор мефармояд ва барои чӣ истеҳсол карда шудааст, барои чӣ равона шудааст ва оё мо ҳам метавонем аз ин гуна технология истифода карда битавонем ва оё қудрати истифодаву нигаҳдории онҳоро метавонем ва дар сари ин мавзӯъҳо бояд гуфтугӯҳои бештар сурат бигирад. Агар имрӯз ин соат ва ин лаҳза мо ба ин самт наравем, фардо хеле дер хоҳад шуд. Фардо намешавад ки бо қироати шеъре, бо хондани достоне, бо гуфтани таърихи балоеро аз сари як кишвар дур кард ва таҳоҷҷумеро аз сари як кишвар дур кард. танҳо бо доштани шахсиятҳои қавӣ, инсонҳои қавие ки тафаккури технологӣ доранд ё ба ин гуна технологияҳо дастрасӣ доранд ё ин гуна технологияҳоро истифода бурда метавонанд, мо метавонем кишвари худро ҳифз кунем, ҳимоя кунем ва ҳарчи бештар ман мехоҳам ки ба ҷои он ки дар залҳо мардумро ҷамъ мекунем, бо кадом шиору андешаву қисса эҳсосӣ мекунем ё ифтихор мекунем ки онҳоро ба гиря кардан водор кардем, хуб мешуд ки як дониши навро, як фикри навро, як технологияи навро ҳадди ақал то чени зарур ва тавонмандии худ вориди ҷомеа бигардонем. Ман боварӣ дорам ки зеҳни ҷавонони мо, махсусан зеҳни бачаҳои тоҷик хеле хуб аст, хеле хуб дарк мекунанд ин мавзӯъро. Фақат барои онҳо ин мавзӯъро бештар таблиғ кардан дар кор аст ва вориди анамун макотибу дабиристону донишгоҳ кардан дар кор аст ва шояд аз байни ҳазорҳо ҷавон, шояд аз байни садҳо нафар, 10 нафар аст, 5 нафар аст агар ба ин самт биёяд, воқеан ин барои мо як бурди калон аст ва онҳо метавонанд бисёр корҳои арзишмандро ба анҷом бирасонанд. Ман умедворам ки дар шабакаҳои иҷтимоии мо, дар шабакаҳои телевизионӣ мо бештар ин гуна мавзӯъҳои ба вуҷуд биёянд ки онҳо сари технологияҳои муосир, сари мавзӯъҳои нанотехнология, кибертехнология ва дигар мавзӯъҳое ки имрӯз ҷаҳони муосирро фаро гирифтааст ва кишварҳоро қудратманд кардааст, бештар гуфтугӯ кунем, бештар ҳарф занем ва дар ҷомеа як тафаккури технологиро ба вуҷуд биёрем. Бори дигар мегӯям ки бо рақсу суруду мусиқиву шеър имрӯз намешавад аз сарзамин, аз миллат, аз кишвар, аз ҳуввият ҳатто дифоъ кард. Имрӯз онҳо хубанд, заруранд, вале дар авлавият қарор намегиранд. Дар авлавият ин гуна барномаҳову техникаву технологияу донишҳо қарор мегиранд ки дар сурати зарурӣ битавонанд аз манофеи миллӣ дифоъ карда бошанд ва имрӯз ҷаҳоне ҳаст ки бисёр ҳодисаҳо ҳатто дар сония сурат мегирад. Дар сония ба вуқӯъ меояд ки шояд кишварҳои дигарро дар ғафлат биандозад. Аз ин хотир даъвати мо аз ин минбари китобхон ин аст ки мо ҳарчи бештар, ҳарчи сареътар ва ҳарчи зудтар тафаккури технологиро дар байни
ҷавонони худ бедор кунем ва ҷавонони худро ба ин самт шавқ бутем. Махсусан имрӯз корро аз боғчаи бачагон шурӯъ кард ва ин гуна китобу китобчаҳоро ҳарчи зудтар тарҷума ва вориди дабиристонҳо яъне боғчаҳои бачагон ё зиндагии мардум кард, то мардум аз ҳар гуна наворҳои пасту бемаъниву беарзише ки имрӯз дар телефонҳои худ мебинанд, тамошо мекунанд ва ба кӯдаконашон нишон медиҳанд ё кӯдакон наврасони онро мебинанд ва андешаашон заҳрогин мешавад. ман фикр мекунам ки ин гуна корҳо агар шурӯъ кунем ва зуд анҷом бидиҳем ба нафъи кор хоҳад буд, вагарна фардо дер хоҳад шуд. ҳамон гуна ки ман дар аввал аз шеъри муҳаммад иқбол ёдовар шудам, мегӯяд ки нотавонӣ зиндагиро раҳзан аст. воқеан нотавонӣ зиндагиро раҳзан аст, батнаш аз хавфу хатар обистан аст. агар мехоҳем тавонманд бошем, агар мехоҳем қудратманд бошем, агар мехоҳем ки аз сарзамини худ, аз кишвари худ, аз давлати худ ҳимоя ва ҳифз кунем, мо бояд бо ин гуна технологияҳо дастрасӣ дошта бошем, кор кардан ба ин технологияҳоро бидонем ва бештар дар ҷомеа тафаккури технологӣ ва тафаккури интиқодӣ ва аз дигар зовия ба мавзӯъ нигоҳ карданро ёд бигирем. бори дигар мегӯям ки бо шеърҳои обшуста, бо шиорҳои обшуста, бо мавзӯъҳои такрор ба такрорӣ дар бораи баъзе ҳодисаҳои таърихиву забону фарҳанг мо наметавонем дар ин майдони рақобатҳои бисёр шадиди технологӣ аз манофеи худ, аз кишвари худ, аз сарзамини худ ҳифз карда бошем. ман фикр мекунам ки ин андешаи мо, ин паёми мо барои ҳамнаслони худамон аст ки ба ин самт зудтар биёем. ман фикр мекунам ки ин мавзӯъ дурусттар фаҳмида мешавад ва дурусттар дарк карда мешавад ва таблиғ аз ин мавзӯъ ба хотири ин аст ки ҳарчи бештар ҷомеаи мо, наврасони мо, ҷавонони мо ба самти тафаккури технологӣ биёянд ва ман умедвор ҳастам ки аз миёни ҷавонон, аз миёни ҷомеа ва аз нафарони огоҳ як нафаре пайдо мешавад ки ин гуна китобу китобчаҳоро тарҷума мекунад ва бо чунин дизайну бо чунин шакл вориди мактабҳову донишгоҳу мактаби миёнаи мо мегардонад. худо ёру мададгоратон.